Ассаламу алейкум. Милек телеканалының эфирінде хаберлер авто нәтижелері программасы авалетілі. Студияда Айша Шулакова чалыша. Ярым саат içinde сыз ярым адамызда олып кечкен НСАС Одиссея вақаларынан таныш олажасыныз. Не үшін православ кесесінің бөлінмесіне Русияда ясақ етілген Меджлис фааль суретте қол тута. Мықязлы спорт тедбірі. Кечелері милли күреші бойынша чемпионат олып кечті. Қарве яғмур астында емді аязлы авада. Ахмеджетте Героев Сталинграда соқағында нақлиет беклемек үшін донатылған ер yok. 1 миллион рублей веденіс янында яшамаға имкан. Қырым яшекимлерінің ненен мерақландыра. София Шукурова земский доктор лейхасақта тариф ете. Елбаш bu arzu niyetlер ve mucizeler gerçekleşken vakittır. Paytaxtımızın ikinci hastahhanesinde 100'den ziyade kençe dünyaga keldi. Bu ve başka haberler haqda şimdi tarif edecekmiz. Büyük siyasi oyunda dinni kullanmak doğru bir şey değildir. İstanbul'da Svetoy Georgi Kilisesi'nde kainat patriarxı Varfolomey Ukrayna'nın Pravoslav Kilisesi idaresine автокефалия, yani muhtar kilise sayılğanı Ahtat Thomas, yani emir berdi. Ne için Pravoslav Kilisesi'nin bölünmesine Rusiyada yasak etilgen meclis faal surette kol tuta. Подія автокефалії, вона набагато ширше, ніж релігійне питання. І я, як громадянин України, як український політик, я дійсно вважаю це рішення і дасть Боже 5 чи 6 січня вже, і воно буде оформлено, вже наданий той Томас. Це питання, воно є для України в цьому столітті, і 20-му, і 21-му, думаю, що тим, який буде визначати нашу подальшу дію. Ми нарешті становимося незалежною державою. Питання автокефальної чи помісної православної церкви – це є дійсно питання, знаєте, стержневої тієї основи української незалежності. Керчектенде январın 5-інде kainat patriarxı Ukrayna'nın Pravoslav Kilisesi деп adlandırılған idaresine автокефалия, yani muhtar kilise sayılğanı Ahtat Thomas, yani emir berdi. Bunun oğrunda Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko bar kuçnen kureşti. Atты anayasalarını bozdu. Çünkü prezident saylavlarının oğunda onun reytingi pek alçak olup ketti. Şu sebepten oğa hiç olmadım bir kozir kerek edi. Ekspertlerinin kıymet kesevlerine göre Ukrayna'da kilise bölünmesinin facialı akıbetleri olabilir. Mesela gражданлар arasında münasebetler bozulması ya da çeşitlilikler peyda olması mümkün. Ama bizler için başka şey meraklı. Ne için Ukrayna'ga kaçkan meclis liderleri arasındaki Müslümanlar Ukrayna'da Pravoslav Kilisesi'nin bölünmesine kirişeler ve bu işte Petr Poroshenko'ga kol tutalar. Misal için Mustafa Cemilov Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Kırım Tatarlar için Thomas ne kadar emniyetli olganını şahsen özü anlattı. Мы работали, объяснял я Эрдогану, как это важно для Украины, в том числе для крымских татар, чтобы в Украине была автокефальная независимая православная церковь. Ukrayna hükümeti tarafından tesis edilgen Pravoslav bölünümünün nümunесінде Cemilov, Chubarov ve Çiygoz'ны en ziyade Ukrayna'da böyle bir автокефаль, yani muhtar kilisesinin peyda olması razızlığını göremiz. Yani onların yardımının Kırım'dan tış yaşagan Kırım Tatarlarının meseleleri ise chetте kala. Bunu biz içtimai ağlardan göremiz. Anda vesikalarının, meskenyen ve ışsızlık problemlerini kun-kunden artkanı akta tarif eteler. Yasak etilgen meclis liderleri Ukrayn Pravoslav kilisesinin müstakilliği uğrunda böyle күрешкенлері tek bir şeyini gösteriyor. Olarga Poroshenko saylavlar oğunda çokça bal kazanğanı kerek. Çünkü başka prezidentke olar hiç de kerek olmamaları mümkün. Sabri Alimova millet için. En miqyaslı ve çok beklenilgen yıl başının vakası. Olimpik çempionu Rustem Kazakov adına milli kureş boyunca bütün Kırım çempionatı olup geçti. Yarışlarda kureşçi mütehassıslar, dünya, Avrupa çempionatlarının galipleri başlangıç sporçular iştirak ettiler. Yani mında bütün Kırım'dan 100'den ziyade en güçlü sporçu toplaştı. Çempionat arifesinde olar epası çeküv proceduralarını geçmek gerek edilir. Keliniz bu tedbir nasıl geçkeni haqda hatırlayık. Esas şeyden başlayımız, yani çeki kategoriyalarından. Çünkü ağırlık çekileri bu onların tabi hususiyetlerini nazarga alıp sporçularını grupalarga paylaştırmak için en adi usuldur. Çeküv çempionatının arifesinde geçti. Sporçunun ağırlığını bildirilgen kategoriyaga uygun olmak gerek. В прошлом году мы делали взвешивание как бы килограмм допуска. В этом году сделали норму.
Сервер Аметов чекювден қолай кечті. Чемпионатқа азыр. Сербест күрешінен 5 жыл оғраша. Күрешінің хусусиетлеріні яқшы біле. Бұл чемпионатта ilk сефер иштирак етті. У меня 2 килограмма до весовой категории не хватает. Просто, а если меньше, можно пойти, короче. И вот я записался в 70 килограммов. Спортчылар арасында кечкен сененің умум Қырым чемпионатында 6 медалінің сайыбы Эюб Хурдаде иштирак етті. Егіт бұл сенеде өз күчлеріні сынамаға істеді. Но цель у меня одна — выиграть, конечно же. А там как будет, ковер покажет. Чековдың сон жеребьевкада кечірілді. Яни иштиракчилерінің невбеті тізілді. Сон есе акемлер коллегиясының топлашуы да кечірілді. Бұл сене истегенлерінің сайысы да чоқ. Олар эпосы мақсус урбаларда күрештілер. Вот такой будет верх. Вот такие вот будут белые штаны. Вот, и вот такой пояс белый, мощный, в ушах, да. И вот мы решили сделать голубой. Это цвет нашего флага, образно говоря. Ну и как раз вот синий, он используется в федерации борьбы. И красный, такие стандартные распространенные цвета. Милли күреш бойынша бүтін Қырым чемпионаты олимпик чемпионы Рустем Казаковның адыны ташый. Мында 4 чеки категориясында олған спортчылар иштирак етті. Бұл 78, 900 ве абсолют чеки категорияларыдыр. Я хочу поблагодарить организаторов. Вот то, что они делают для наших крымских ребят, то, что вот это, я считаю, большое спасибо этим людям, кто сделал вот такие нам соревнования. Чемпионатта мутихасыз спортчылар, де аматорлар иштирак еттілер. Умуми мукафат фонды 3 миллион рублені тәшкіл етті. Айша Шулакова, Виталий Голубев, хаберлер автан нәтижелері. Енді ярын хаберлер итоги недели программасында біз сізге чемпионатының тәфсилатлары ақында толысынен тариф етежекміз. Қачырманыз. Ақшам саат 8-де біздің телеканалымызда. Кефеде қойылған вазифелеріні бежіріп оламадылар. Бұл ақта Жұмхуриетінің вице-премьер назиры Юрий Гацанюк хабер етті. Кеченлері Кефеде мониторинг группасы топланды. Олар бежірілген ішлерінің нәтижелері бойынша мұшавере кечірділер. Мақсус группаның тіркібіне профиль идарелерінің реберлері кірді. Бұтақым бір айдевамында. Қырым елбасшысы декабрінің 13-інде берген авалелер Эдай Түлівіні көзетті. Сергей Аксеновның диққат айырған эсас меселелері нақлиет бағы чөплік чықар тариф сиясеті идаре етіже шіркетлерінің ішінен бағлыдыр. Белі олғаны кыбы. Мемуриетнен Жұмхуриет елбасшысының авалелерінден тек 20% бежерілді. Из тех поручений, 5 и 6 поручений, которые давались по итогам вашей поездки в город Феодосию, 56 было. 56 поручений, да. Из них 80%, по 80% поручений не были... Со сроками исполнения конец года. Конец года, 27, 28, 29 число. К сожалению, из-за безответственного, так сказать, недобросовестного подхода администрации города к выполнению тех поручений, тех проблем, которые были озвучены вами на подведение итога в городе Феодосия, к сожалению, не были выполнены. Жұмхурет елбасшысы білдіргеніне көре енді кележек авто шерді да бір чықыш топлашуы кечірілежек. Хатырлатамыз, Сергей Аксенов кефені декабрінің 13-інде зиярет еткенеді. О вақыт Қырым елбасшысы шер реберлігіні егер мемурлар вазиетіні доғырытмасалар, шер мемуриетінің тәркібі толысынен дәніштірілежегіні ваде еткенеді. Қырымда мескен коммуналь хожалығының яны назиры тайынленді. Бұл вазифені Дмитрий Черняев еда етежек. Кеченлері Сергей Аксенов мескен коммуналь хожалығының хадимлерінен кечірген топлашуында яны назирны тақдым етті. Жұмхурет елбасшысының сөзлеріне көре Дмитрий Черняев бұйық тәжірибелі мутихасыстыр. Указ подписан, человек проработал всю жизнь в структурах, связанных непосредственно, это водоканалы, Сочинский водоканал, Тюменский водоканал, Барнаул вода там и так далее. То есть вот ряд организаций, по всем, без исключения организациям, очень хорошие характеристики по Дмитрию Дмитриевичу, по сути, то есть мы его уговаривали там занять эту должность, уверен, что сможет сплотить коллектив и решить те поставленные задачи, которые, к сожалению, не удавалось решить предыдущим руководителям. Назирліктің ішінде кадр дәнішмелері олмайжақ деп ваде етті Сергей Аксенов. О қайдеткеніне көре назирлік яқшы чалыша, ама сабық реберлер вазифелеріні толысынен белгілемей венезарет етмейділер. Хатырлатамыз, декабрінің башында Виталий Глотов өз истегінен истифаға кетті.
Dönüşmeler tek mesken kommunal hocaligında olup geçmedi. Paytaxtımızın memuriyetinde şehir memuriyeti yol başçısının muavini Yakub Zeytullayev da öz vazifelerini eda etip başladı. Bu hafta şehir yol başçısı Natalya Malenko bildirdi. Evvelleri onun namzeti şehir şurasında uygunlaştırılıvdan geçti. Bundan da gayrı şehir memuriyetindeki ticaret ve turmuş hizmetler idaresinin müdiri vazifesine Suzanna Azamatova tayinlendi. Evvelleri bu idarenin müdür muavini olup çalışaydı. Duraksız durak. Geroyev Stalingrada sokağı rayonunda yerli ve kelime yolcular için böyle donatılgan yer çok beklenilgen arzudur. Şimdi insanlar avtobusunu açık havada beklemege mecburlar. Ava ise çeşit olabilir. Hoşnutsuz insanlar bizim muariyetimizge müracaat ettiler. Tafsilatlıca nevbeteki levhamızda. Mında oturğıçlar pavilyonu hiç bir vakit olmagan edi. Ondan da başka nakliyetini bu yerde beklemek gerek olğanı haqda da hiç bir belgi yok. Geroyev Stalingrada sokağında aynı bu yerde avtobuslar toxtağanı hakkında yerli sakinler yaxşı bileler. Lakin başkaları ne yapmalı? Не знаю, это остановка или нет. Даже непонятно. Ахмежит şehrinin sakini Yelena Rıjik bu problemnen yaxşı tanış. Yaxanaqlar olğanda kadın torunlarının ne yerde saklanmağa bilmey. Marşrutkanı ise ayak üstünde beklemege mecbur. Думаю, ну почему такая большая остановка, востребованная, столько много идет маршруток, и даже, ну хоть бы скамейку, хоть бы тент, а летом просто невозможно тут стоять. Durak gerçekten de gerek. Bu yerden biri артından Marshla Zhukova ve Botke taraflarına avtobuslar katnay. Bu durakta başka yönelişte ketkenler çastılar. Karşı tarafta hiç olmadım donatılgan yer var. Остановка крытая нужна, естественно, но как по-другому. Когда погода плохая, очень трудно дождаться маршрутку. Только на этой стороне есть, как сказать, крытая остановка. Конечно, лавочки, чтобы было красиво, эстетично, вот как на центральном рынке. Böyle bir problem şehir civarından katnagan avtobuslar durağında da var. O şehir durağından birkaç metr uzaklığında yerleşe. Труднодоступность, трудно идти. С ребенком можно упасть. Bu problem şehir civarındaki reyslerinin aydavcılarını da rahatsızlay. Onlar toxtaf yerlerge yakınlaşkanda marşrutkalar için yollar yok, bunun bir sırada avtobuslar için durak degen tablo da yok, dep şikayet eteler. Ve bu al endi 10 yıldan ziyade devam etmekte. Здесь постоянно ставят легковые автомобили, что усложняет нам работу. Пассажиры тоже не могут войти, машины бросают, уходят. Мы вынуждены ждать на дороге, и пассажиры стоят здесь, ждут, пока освободится место для подъезда автобуса. Ахмежит memuriyetinde biz duraklar haqda tefsir alıp olamadık. Bu sual evvelki gibi açık kala. Şimdilik ise şehir sakinlerine ve musafirlerine sabırlı olmak gerek. Ayşe Şulakova, Magomed Nesturov, Millet için. Ziyafetler, kıymetli bakşışlar ve hayırlavlar. Sağ rayonundaki Lesnovka koyunda Sabriye İsmailovanı 95 yılığından hayırladılar. Hediyelerini vermek ve itibar duygularını ifade etmek için Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek yetip geldi. Bizim deputatımız. Sabriye Bita öz teessuratlarını saklamayıp musafirlerini karşılay. Keçenleri öz 95 yıllığını kaydetti. Mına bugün de o hayırlavlarını almağa devam etti. Bu bakşış haqda Sabriye İsmailova çoktan arzu eteydi. Endiden o öz balları ve torunları için bu yanı gaz dolabında nezetli aşlar pişirecek. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek çok yaşayan insanın arzusunu bilip onu amelge geçirmeye yardım etti. Köbeteler pişirmez, burmalar koyarmış kızım kısmet etse. Pişirimiz, Allah kısmet etse. Parlamentari Sabriye İsmailovaga hürmet bildirmek için geldi. Ona elinden gelgenine kadar yardım etmege ve onunla öz yürek sıcağı ile paylaşmağa istedi. O Sabriye Bita'nın merhametliği ve samimiliğine hayretlendi. Kahve içip kadın Fotisala koyunda doğanını ve meraklı hayat geçirgeni hakkında tarif etti. Beğendim, pek yaxşı, sağ olun bağlar, sağ olunuz. Size hayırlamaya gidiyor. Böyle uzun ömür çok vakalardan ve sanlardan ibaret oldu. Cenk, sürgünlük ve çok beklenilgen vatanıga avdet. Şimdi Sabriye Bita Sağ rayonunda Lesnovka koyunda yaşay. Öz yaşayışına bakmadan o pek faal ve hayat sever insandır. Ayta ki onun akrabasında herkes çok yaşadı. Şimdi ise o bir yerde oturup olamay. Gezmege, dualar okumağa ve örmege pek seviye. Sevmesem yapmaz dedim. Sevim, yapam. Yatmayayım, hasta olmayayım deyip yavaş yavaş kıpırdanam. Uma ruh beri, kuş beri. Önçün men kıpırdanam tekeran.
Эпысы мусафирлер бойле карарга келдилер. Кележексене Сабрия Аптенин doğan күнүнү бүтүн койле кайда этежеклер. Айша Шулакова, Владислав Кравцов, Миллет үчүн. Cumhuriyetimizde күчлүү ел, суық ве қарлы боран ола білежігі ақта тенбеелев берілді. Тамам бойле авада туристлеріні Айпетридағы желпеті. Дақ манзараларыны севгенлер 3 километрлік арқан yolunu кечелер. Оларының мақсады ақықы қыш масалыны, яғни Қырым güzelligini көрмектір. Қырым сакинлері өз раhatlıq күнлеріні насыл кечіргенлері ақта Мухаммед Зекиряев біле. Айпетридағына көтерілмек үшін 2,5 километрны Архан yolunен кечмек мүмкін. Башқа түрлі чаре жоқ. Мында атта внедорожник арабалары кечіп оламайлар. Ондан да башқа МЧС вегаи дарелерінің қадимлері де өз вазифелеріні башладылар ве кечетні ясақладылар. Погодные условия у нас очень переменчивые, то есть погода может поменяться кардинально за 15 минут. Вот если там час назад светило солнце, то через 15 минут налетит ветер, поднимется снег. То есть, и те, кто собираются в горы, нужно это учитывать. То есть брать с собой теплые вещи и рассчитывать, что может быть прохладно. Ләкинсіз бұ ерге епісі бір келген олсаныз ве yol қапалы олғанны көрсеніз біле, кефенізні бозманыз. Ялты тарафқа кеткен yolда таймақ үшін да бір дақ ачық. Бұ күнлерде мұнда адам пек чоқ ола. Осмүрлер балылы қоранталар де атта профессионал өзара тіл тапалар. Дақ пектік олмаса біле, бұ ерде әркес тая біле. Для Крыма, особенно мы приехали с Партенита, снег это вообще редкость. А здесь есть такая большая, хорошая, приятная возможность покататься на санках. Дмитрий Сосновский 10 yıllık tecrübesi olğan mutaxassistır. Onun için böyle avada snowboard üstünde taymaq büyük xuvançtır. O bu yerge endi ikinci sene kelip kızına bu spor çeşitini öğretti. Böyle harlı ava her şeyini göstermege ve anlatmağa yardım etti. При первой возможности, когда в Крыму выпадает снег, конечно же, посещаю Ангарский перевал и также Айпетри, когда дорога открытая туда. Катаюсь уже больше 5 лет. Очень нравится, потому что в Крыму снег выпадает на очень маленький период и очень редко, в основном дождь. Лыжи, санки, скейтборды именно вот так проводят свое свободное время любители экстрима. Я также на свой страх и риск решил прокатиться на вот этой санке. Посмотрим, что с этого получится. Қазалар олмады. Дағдан яқшы тайып туштым. Башқалар кібі адреналин исеттім. Дағның үстінде алынған дүйғыларнен бұны әлбетті қиясламақ мүмкін дегіл. Амма фаал қышлы қыратылуыны севгенлер әршейіні алларлар. Мухаммед Зекиряев, Владислав Кравцов, Рамазан Аливапов. Миллет үшін. Yılbaş bayramları Kırımlılarının sağlığına nasıl təsir etdi? Ava dönüşmelerinden pirotexnik yanıklarından ve sınıqlardan kaçınsan zarar gördü. Onlarga nasıl yardım gösterildi? Bu haqda bizim növbetdeki levhamızda. Yılbaş bayramları da sonuna yetti. Demek neticelerini de çıkarabiliriz. 2 hafta devamında hastahanelerge müracaat etken Kırımlılarının sayısı arttı. Yani ortalıkta kar ve taygılak hüküm sürgeni için hastahanelerge en çok sınıklarla müracaat etkenler oldu. Решили с ребятами поиграть в хоккей. Произошла подсечка, падение и перелом вследствие игры. И оказался сегодня уже здесь в больнице. Сейчас уже наложили гипс, все осмотрели, все назначили лечение. Сейчас вот жду. Бірісілері хоккей ойнаған вақыт, башқалары чаналарда тайып шер соқақларында кезінеділер. Тек декабрның 31-ден январның 9-на қадар Ахмет-Жетінің 6-й санлы шер хастаханесінің травматология бөлігіне 960 граждан müracaat etті. Оларның епсі яра, сынық ве чықықнен бағлыдыр. Күнделік норма 90 инсан олғанына бақмадан байрам күнлері хастахане 110-дан зияде зарар көргені қабыл етті. Основной вид травм из них это падение на улице, там, состояние алкогольного опьянения, больше всего вот это праздники. А так вроде бы относительно неплохо прошло по сравнению с теми годами. И все они получили необходимую медицинскую помощь и направлены на долечивание или другие поликлиники, или к нам. Ekimler айтқанларына көре сынық бірден көріне, ама рентгенсіз olmaz. Гипс қайсы yerге қойылacağını bilmek керек. Buna çok vakit gerek değil ve hasta bir şey duymay. Zorluklar son başlana. Orta kararda kemik tedavilenmesine 1 ay kadar vakit gerek. Расслабьте ножку к себе. Вот так, вот, хорошо, то в сторону свернули.
İnsanlar xastaxanelerge tek sınıqlarla müracaat etmediler. Bu emaşnen zerlenuvler, iç kan akuvları, peritonit ve yazva hastalıklarının çeşitleri gibi hastalıklar. Çokusu avlarda bu içkicilikten bağlıdır. Yol nakliyat kazaları sebebinden müracaat etkenlerinin sayısı da az değil. Учитывая, что у нас погодные условия начали меняться, буквально вот последние 2-3 дня, да, то таких массовых поступлений, массовых ДТП, скажем, в нашем учреждении не зарегистрировано. Но частные обращения в индивидуальном порядке и единичные ДТП, они, конечно, были зарегистрированы, и мы всем оказали медицинскую помощь. Afsuski, Cumhuriyetimizin sakinleri arasında pirotexnikanen mukaysızlıklar da oldu. Birkaç gün devamında hastaxanemizge yanıklarla müracaat etti. Onlardan 9'u baladır. Ama umumen aytsak, bu bayram günleri hastalarının sayısı geçken senege bakkanda azca. Enver Abliziz, Dmitri Nizavoy, Millet için. Geçken yıl içinde Zemski doktor leyhası boyunca Kırım'ın köylerinde çalışmak için 40 ekim geldi. Leyha nasıl çalışa ve koçup gelgen ekimler nasıl kıyınlıklarga rast gele ekenler. Bu mevzunu muhbirimiz Safiye Şukurova devam edecek. Неделю уже идет большая отечность обоих ног. Александра Мартынюк аяқ ағыртысыны дuyup бірден хастаханеге келді. İş gün sonuna bakmadan хирург hekim onu kabul etti. Baktı ve ilaclarını yazdı. С большим вниманием обследует тебя. Карточку пока не прочитает, пока он не пересмотрит, пока он не перелистает, пока он не пересмотрит. Он не только со слов берет из этого, он сначала знакомится с карточкой, с пациентом, и потом только уже все остальное. Хороший врач, внимательный. Ханса Дуглас хирург hekimi o Nigeria'dan geldi. Aman bir yılın içinde o Ermeni Bazar şehrinde yaşayan sakinlerini tedaviley. Günde 4 ameliyat geçiriyor ve hastalarını baka. Her bir insanға ayrı dikkat tapa. В первую очередь я улыбаюсь, и таким образом они позитивно тоже реагируют. Это я считаю первый шаг, успешное лечение, с этим контакт нахожу. 12 yıl evvelsi Hansa Rusiyaga tahsil almak için geldi. Son diplom algan son Krasnodarda şahsi klinikaga çalışmaga kirdi. Kırımda hekimler yetişmemizlik akta işitken son yardımga geldi. Zemski doktor Leyha da bu yükseltiyem oldu. Bu programının iştirakçileri 1 milyon rubley alalar. Bu paraga olar ev kurmaga, kvartira ya da toprak damarta satın almaga olabilirler. Ama kelgen mütehassıslarını kiralı ev için tölengen para kompensasiyası rahatsızlay. Я хочу, чтобы они решили эту проблему и платили за те периоды, которые они мне должны. Этого года, когда я снимал жилье за свой счет. Ermeni Bazar şehrinde 20 Ekim yetişme haftada bir kere Ahmetcid'den mütehassıslar keleyler. Eğer leyha şarayetleri tolu suyun becerilmese, Hansa Douglas berilgen paralarını kaytarıp Krasnodarga gitmege mecbur olacak. Была выделена господдержка в 1 миллион рублей, которую он мог потратить по своему усмотрению, в том числе на приобретение жилья. Но со следующего года, и даже в этом году, в конце года, у нас есть уже врачи, которые прибыли из других регионов, имеют право они на компенсацию съема жилья. И на следующий год у нас также выделено финансирование, в том числе в заявку на финансирование попал наш врач-хирург Дуглас Ханса. Kırım'da da 500'ge yakın hekim yetişme Zemski doktor ve Zemski felşer leyhalarga maliye ayrıldı. Kırım'ın küçük şehirlerinde 2018 senenin Mart ayından başlap Zemski doktor leyhası çalışıp başladı. Safiye Şukurova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Yılbaş bu arzu niyetler ve mucizeler gerçekleşken vakittır. Bala doğuvdan yaxşı şey var mı acaba? Paytaxtımızın ikinci hastahanesinde 100'den ziyade kence dünyaya geldi. Loğsa kadınlar zemanevi aletlerinin donatılgan odalarda bulunalar. Yani laboratoriyalar ise ayrette kaldıra. Tipi müessesini 5 yıldızlı deb belgilemege mümkün. Baktlı ana babalarının yakınca muhbirimiz Sabriya Alimova tanış oldu. Принимайте свою красоту. Мы вас поздравляем. Растите красивыми, счастливыми, здоровыми. Вот такие мы симпатичные. Гүллер, кубачлы көз яшлар ве бақытлы дақиқалар. Құндақтаки кичик инсанчық бұ яны йыллық ән бұйық бақшыждар. Пайтақтымыз әлесіне да бір сакен қошылды. Ахметжетнің екінші хастаханесіні бақ деві деп адландырмақ мүмкін. 2018 ел девамында мұнда 3000-ден зәде балачық доғды. Яны ел байрамлары есе мұнда 103 балачық дүния юзыны көрді. Олардың арасында екі егіз.
Анна Фролова бір қач күн эвелсі ана олды. Оның айтқанына көре мужезе Рождество байрамы күні саба эрте керчеклешті. Родился мальчик, сыночек, Никита. Никита? Да. Супер. Он у нас родился в такой чудесный праздник, как Рождество Христово. Рано утром 6:55. Такой у нас Божий дар. Суфьяновлар қорантасында есе чоқ бекленілген қызчық доғды. Эдаеве асан ось қувач дуғыларыны сақлап оламайлар. Енді олар үшін бұл күн ұнытылмас олacak. У нас девочка. Девочка? Да. А когда родилась девочка? Буквально 2 часа назад. 2 часа назад? А как назовете? Смитце Айше. Айше? А в честь кого? Мы решили с мужем... Красивое имя, да, не в честь кого, просто понравилось. Просто да. решили назвать Айше. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Как отношения в больнице? Вам понравилось здесь? Очень понравилось. Қартаналары да бақтылылар. Екимлерінің ішінен мемнунлер. Олар қайткенлеріне көре шарайтлер пек яқшы. У тебя первая внучка? Ну да. И у меня, и у нее первый внучка. Ну как, сразу обрадовались, услышали. Благодарим Всевышнего, что нам дала внучку. Яшаналар үшін да бір янылық. Енді Ахмеджеттің 2-ші лұқсаханесінде айның 3-ші чаршамбесі ачық қапылар тедбірі кечірілежек. Саба саат 10-дан бір лұқсахадың мұнда келіп, шейіні ось козынен көре біле. Екімлер бұның ярдымынен қаднулар лұқсаханеде олған шарайытнен яқынжа таныш олып, бір шейден қорқмайжақларына емейінлер. Бұл лұқсахане Қырымда ең бұйық 2-ші дәрежелі мойсесе сайылмақта. О 1947 сенесі ашылған еді. Бұл вақыттан берлі мұнда 400 бинге яқын бала дүнияға келді. Ел-елдан ярамадамызда балалар доғмасы артта. Демек, бұл ерде доған қадынларының сайысы да чоқлаша. Почему так случилось? Я думаю, надо сказать спасибо нашему правительству, Минздраву, что 15, 16, 17 год мы были в ремонтах. На сегодняшний день ремонты закончены, закуплено современное оборудование, поэтому, видимо, красота, уют, тепло позволило нам добиться таких успехов. Баладоғывынен берілген пара ярдымыны вақтында алмақ үшін ана-бабалар керекли весиқаларны бір ай ішінде ресмилештірмек кереклер. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 180 деток. Наибольшее количество у нас родилось в Симферополе, это 43 ребенка, в Евпатории 16 и в Ялте 14. По сравнению с прошлым годом, немного меньше зарегистрировано детей. В прошлом году это было 200 человек, но мы очень надеемся, что в следующем году у нас обязательно будет зарегистрировано больше детей. Ана-бабалар ось евлядына бұйықтен-бұйық бақшыш етіп умыр берелер. Амма ондан да башқа балачығына ат едие етелер. Қырымда шымды ең чоғдар қалған адлар арасында София, Мария, Александр, Никита. Қырым татарларда исе Эмир Мавиле ве Мелек адлары бұлынмақта. Сабрия Алимова, Виталий Голубев, Миллер үшін. Автомыз бөлек ыбық хаберлерінен ақлымызда қалачақ. Ратлық күнлеріңіз гүзел кечсін. Біз діле олыңыз, салықнен қаланыз.